Mix Program ing tabi sing buha bang ta no mai thing khunde so hitam oxari ngasigi marwe paw miyam da pizari khunai ma bu chawkhat pelambi da purak pada corridor khojei lang libisinge thodang yamna chawi haina MP Dr. Angom Chapi Mot Akojan haikre pukai langai lakta ki saknar bisingi wari haina mingthon ba larik form doram pang thokre Tabak Pangnaba Amadi Michet Pangnaba Gitamak like Tambaki Wakalo Tadok Lasi Haina, Desamgi President Somorjina Fongdokre. Luina Satisgarda Security Force ka Kutung Nabada Mawistana Marishiri. Mapungapao Miam de Pizere. Kunai Amabu Chawkhat Lambida Purakpada Corridor Khojei Lang Libasingi Thodang Yamna Jawi Haina Inner Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. Angom Chapi Mot Akojan Hairi Wapamasi Lake Front Chandra Loktak Lake Tangasi Pangthokpa Loktak Khojei Lup ki Tramathoi Shuba Mapok Kumon Loktak Kho Tara Shuba se Fongfong Bamasung Ningombam Prem Kumar Amasung Mem Janing Sing Moyang Saimana Lanthokpa ki Tharomda Athoiba Mithungnei Warolda Haikibani Mahakna Makhata Kibada Corridor Khojei Lang Libasingi Asi Intellectual Makhalamani Haujik Thok Liba Thaudowa Thok Ibagi Mahuta Tongda Lakadaba Haujiki Mirolna Kari Tauragadi Fagani Khangna Iragadi Kunaya Sisa Khatlamida Purakpada Jobo Mating Oigani Aduga Sterase Thok Liba Irangasi Iramda Manipurasi Anauba Chawkhatba Acho Pisak Naidana Manipurama Oiraknabagi opportunity ni haina lauraga chawkhatpa Manipur ama oinaba khundaminariba miyoi furup khodingna punna honna minasi piklaba leba oina malemda technology chawkhatpada singthanaramba Japan malemgi tubalanjauda ufultana mangluraba leibak ama oirurabani adubo makhogi wakhalda thokliba kudongthiba ama awaba kayado Makoina Anoba Chawkhatpa ama purakpa ngamnabani khanna honnaduna ngasisu amuk chawkhatpagi lamjel yawba ngamle maram asna ikoisu wakal fana khanduna tokhai tahanba yadaba Manipur ama semna bhonarasi haike Loktak Khojei Lupki President Laisam Bir Babu Manipur Legislative Assembly former Secretary Mutum Ramani Devi Albigo Circuits Private Limited founder and MD Su Oriba KNK Group Manipur Chairman Ningthaujam Uttam Kumar Social Worker Rushel Hasnam na akhanaba Mithunglen Singh oina saruk yakhe Thoramatuda Lup asigi Tara Shuba Chefong Loktak Kholfong ki loinana Ningombam Rebika na katpa Ningombam Prem Kumar amso Memcha Moirang Saimana miyamna thoyungna kumbina kunbi haina Khangnarabi Meite Ishei Shakpi Wahengbam ina kunbida kushinaki Manas da shell oina lupali sing tara sola madi citation yauri Thoramatuda oina nungsibabu amadi nganthoibi ningthaujamna kunung isei khudol tamduna saruk yakiba singbu pukning chingsinki Nature ni khangde issue ni khangde the opportunity pirakpani ai so the opportunity to pirak the sai thabaku thadoraga Junction Lapani and a man of a Puna community, I will project Mapok, Monpalon, Sigidama to Shase. I call the Layer Matu, who was singing Monpalon, set of voice, no high desire, extraction. Pamhaiba Ningthogi Haktakta Manipurda Ramandi Dharma Chatnaba Ningthogi Akanba Yathangbu Singnaduna Inat Laningna Thoibani Haiduna Ningthogi Mayokta Leirubadagi Kaksing Panjau Palumda Leiba Kwakpa Irelda Ngabong Khawda Hapna Hatkiba Kaksingi Putaretpu Ningsingboina Ngase Waksingi Thayai Maliyafam Palcha Lisingahom Jamari Kunmari Irai Numit Asida Machamasu Oibasina Irela Sida Irupchaduna Nongkhang Ihenbagi Thoram Pangthokre Laifam Panalik Lai Loshang na Senna Bangtokiba Ngasigi Nongkhang Ihenbagi Thoramatuda Kaksing Lamdamgi Maiti Lining Paring Pathapu Chetna Thajaba Machamasu Oibasingna Ipai Pusingna Takpiramba Yathangbo Injeduna Turel Irol Nungda Irupchaduna Nongkhang Ihenbaga Loinena Maiti Lining Gidamak Thawaina Pontha Pikiba Ipu Tareki Mafamda Haile Katuna Ikaikumnab Utki Makhata nasu laifam panalik lai loishang da kiliba ipu taret ki mitamda lai katna ikai khumnab utki ngasigi nongkhang ihenbagi thoroma duga mari lenina
लाइफम पनालिक लाइलोशन की सेक्रेटरी सु ओइरिबा कक्सिंग कलाई की एडवाइजर नाउरेम खोगेन चंद्रना फोंगदोरकपदा मणिपुरदा पामहिबा निंगथौगी हाक्तकता रामांदी धर्म चटनबा निंगथौगी अकनबा याथंगबो इनात लाइनिंगना अथोइबनी खंदुना सिंगनखिबा कक्सिंगी इपु तरेटना ngasiगी नुमित वाक्सिंगी थयाई असिदा नोंखांग इहल लक्नबा ताकपीरमी हाइना कक्सिंगी अहलमन लारे लथुप कयादगी फंगजबगी मतुंग इना थरोमसी पांगथोकजबनी थरोमसी लिसिंग मचमापन मरिफुदा पालगी मेंबरसिंग यावना कक्सिंग नावलाई लंपाक त पांगथोकी असिगुंबा अहलमन सिंगना थंबीरंबा लंगला लंगदुमसिबो मसामसु ओइबसिंग अइखोइना सत्तुना मखोगी खोंगुल इंजेदुना इपा इपुगी लाइनिंगदा हंजिलसी तुंगी मिरोल कलहौरसी हाइना अपील तौरकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की मतंगदा नुमित निनि चुपना चथरकपा टीचर्स ओरिएंटेशन कोर्स ngasi लोशिनख्रे MMS जूनियर्स एकेडमिक कक्सिंग सेंदना ngarangdagi haukiba school asigi ojasingi orientation course asida DMU Manipur gi hanagi vice chancellor Dr. N. Ras Mohan Danamanjuri College of Teachers Education Imphal gi associate professor Dinesh Kumar Khuraizam anina ngarangi tharomda resource person sing oiduna Indian knowledge system and NEP 2020 amadi teachers readiness in the classroom for good students haiba topic the wangang ki aduga ngasigi tharomdana district Institute of Education and Training that ki retail principal Naurem Biramongol na child psychology aduga Danamanjuri College of Teachers Education ki assistant professor Naurem Nandeswari Devina new education policy 2020 and subject transaction haiba topic the resource person sing oina wangang ki MMS Genius Academy Kaksing the Pangtokiba, Toromasigi Manung Chena, School Asigi Class 10, Tagadoriba, Barmachari Mayum Gayatri Debina, Library and Information Center Kaksing the Sinba, State Level, Maths, English, Science, Amadi Social Science Competition, the Science Amadi Social Science subject, the first position, Aduga, Mathematics Amadi English subject, the second position, Tarak Pada School Asigi Oza Sing Amadi, School Management Committee na Harau Tayamba Fundoki, Lunina, Lakadori High School Living Certificate Exam 2026, Hena Mai Pakpa Oyak Nabasu, showing up from the town in Zari Hai. Yaripok Thambalnu Saitya Marupkam Library Yaripok Linkat Kibaki Chahi Kuntra Homdoi Subag Mapokuman Palan Thorum Ngasi Yaripok Pamolekai de Leba Saitagi Loop Asigi Sanglen the Pangtokre Saitagi Lam the Katpaning Singmana Lantopagalurena like so Fong Frey Ngasig Mapokumangi Taramatuda Wangkem Assembly Constituency Games Oriba MPCC ki President Kesa Megachandra Nathu Mitung Yaripok Thambalnu Saitya Marupkam Library की प्रेसिडेंट राजेंद्र मुत्तुमना थरमापो दुगा साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की हानगी कन्वेनर नोंमाइतेम किरण कुमार ना खन्नब मितुंगलेन ओइना सरुक याखी थरोंगी सरुक अमा ओइना ngasi की सरुक याखीबसिंगना लेबाकी इरांगदा थवाई कटख्रबसिंग अमदी साहित्य लुप असिगी लायोय खबा फाउंडर मेंबर्स सिंग अमसुंग अतै लुप की थवाई कया पुरंबा मेंबर्स सिंग थवाई ने इंगना चिकना पोथानबा मिन अनितुमने लेपना वा फोंगबा अमदी इकाय खुमनबसु उतकी Matung tarakpada usam Nilachandra Ningsing Khorirol Manalising and Nikunmanga Manipuri Masak Nairabi Award Kaya Fanglabi AEB Dr. Hopom Nalini Devida Mahaki Saringi Lyric Nungshito Bahibas the Piki Yaripok Pamolekadagi Air Infalgi approved lyrics Amadi Yaripok Tambal Nusaite Marukam Library Vice President Sui Tausu Puriba Usam Niranjana Mahaki Apokpa Lakidrabi Lekidraba Usham Nilachandragi Ming the Katpa Manas the Shawl Citation Amasung Shiel on Lupalising Tara Yauba Award Asinga Sigatu Mitun in Oikiba MPCC ki President Kaisa Megachandrana IB Dr. Hobom Nalini Devida Kushinaki History Lana Tambana Koida Mangjaba Kayamale Tungi Miro Singi Yaifanaba Haujiki Mirona Haurakliba Miro da History Mayak Sing Nakangalamsi Haina Kayawesi Gamele Lauremam Ramisul Mitina Fungurakli Wapamasi Haikam Jadumani Iba Pukelinga Leptagi Saknairabi Singi Wari Haina Mingtonba Larik Ama Fong Bagitarunga Mari Lenina Fungukibani Manipur Press Club Tapangtukiba Taramaduda All Manipur Working Journalists Union Manipur President Asem Baktana Taramapu Amadi Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Professor Paunam Gunindrona Akhanaba Mitunglen Oina Saruk Yake
थौरम अदुगा मैलेना एमएलए रामेश्वर मखा तारादुना हाई पुकिलंगै लक्तगी सकनायरबा सकनायरबिसिंगी वारी हाइबा लाइक असिगी अइबा हाइखाम जादुमनी असि अइबा ओइबा खकनतना नहारोगी थौदांग पाउसिगी पाउमी ओइबता नतना लेकाई कमिटी ओइबा थबक थौगाई कियादसु सरुक यादना मियांगी मतेंग पांगदुना लागली जिनख्रबा मतम असिदा रिसर्च तौदुना तोंगान तोंगानबा लमदा लैरिबा सकनायरबा सकनायरबी आर्टिस्ट कयागी मरमदा इथोरक्तुना लाइक ओइना फोंगलकपा सिमक यामना ngai amadi nungai phawi matam amagi ahal laman singna wari oina libiramba khudingmak wari oina ithok thambasu tangai fade tungi miro singda yamna kanagani adubu hawrakliba miro singda singba chumba history mayek sengna khangansi phongdoki Lalandari University guy for Bihar ke nahi tamakan ऐसे China का फाउंडे को मैं आपने मैच है अब कोई नहीं ना ना कुछ जल्द वाइदा सुबह वाली मैं आऊँगा खरा ये भी ना बामुका है जल्दी तो मखा तार पड़ा कोई जल्दुगी थोड़ा थोड़ा लाइक अखोइना मिहुत खनबा मतमदा इरमदम अमा लेबाकी दमक पुक्चेल तिंगना मरेबा मरमदमगी दमकता मथौना लेना तौबा ngamba sing miyamna mihut oina khalhaudrabadi yelhomi अखोइना ngasi leiriba ireiba iramdam masi nongmadi soidana mitop miranja mayamna yotchinduna mutkibagi akiba leire haina kumbi assembly constituency da lakata batara hamdu shuba manipur legislative assembly election da candidate ama oinna bathorang tawriba moirangthe megachandrona phongdokre wafam asing ngasi ahumlak shuba oina assembly constituency asige polling station 29/13 gi praja miyamna angamba fawa madi sel gi mateng pangbagi thoram ama kumbi municipal council gi ward number 1 gi kumbi terakha sangit lampak ta pangthokiba mifam da haikibani 29/13 gi polling committee na sinduna pangthokiba thoram aduda moirangthe mega chandrabu sawgatuna INC da nauna yaruklaba polling station 29/13 gi miyoi singda mega chandrana congress ki lengyan yanduna harau taramna okay मोरंगते मेगाचंद्रना हाइकिबदा ngasi ngasimak state asi issue tana thallaga leiri boundary issue mitop changsilakpagi issue kaya yelhomi oinara mehawrol dagi leijeraklaba jati furup aikhoibu manghan takhanabagi chaitheng kaya asigi marakta ngasi di aikoina tongan tongan ba makhalgi issue kaya na thallaba marak asida illegal immigrants singna lepaletna thomjilakpagi yamna aruba tanja amasuni haiduna thengnari ba issue mayamasi माइबसी लाकदब असेंबली इलेक्शन द स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगदगी मियामना थागलकदौरिबा मिहुत अदुना असेंबली द इरमदा मणिपुर की बिल कया लो कया सेमदुना वारेप कया लौदुना येलहोमी सुकनबा इजाति इप्रूव सुकनबा इपा इपुना थंबिरमलिबा बाउंडरी सुकन्नबा अखोगी मथक्ता लांदारकलिबा यासिंग असि थेंगनबा हाइबसी असेंबली द कागदौरिबा मिहुत सिंग अदुना थेंगदना कनाना थेंगनगनि हाइनसु फोंदोखि थबक फंगनबा अमदी मिंचत फंगनबगिदमक महि मसिंग तंबगी वाखलोल थादोकलसी हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम की प्रेसिडेंट मयंगबम सोमोरजिना फोंदोखरे ngasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da cultivating change from education to action haiba hiram da pangthokpa desam gi kunmari raksuba safong kiba numit ka mari lenana wafam asi mahangna phongdukibani thoramadu retired IAS RK Nimaina thoiba mithung desam gi president mayengbam somojina thoramapu kumbi sandong upper primary school ki headmaster khangemam Indra Kumar amadi desam gi former president Wangmayum Slaudinna akhanaba mithung oina saruk yakhe makna makha taraduna hai desamna saphonglakpadagi ngasi fawbada khunai asida aphaba mahi masing tamnabagi kanglon semgatuna lamdam asida thengnari ba tongan tongan ba singnarakli ba sing asibo chap chana pakum ama pibaga lonena mating leiba lamdam ama oinabagi damak miyam galonena thabak tharum kaya paikhatuna lakle mahi masing tamlibasina ishagi oiba khak kidamak natana lamdam asibo semgat sakat pada amadi khunai asibo yaifanabagi damak hotnabada sijinasi phongdoki ngasi gi tharomatta leikidraba desam gi thongmi singda hai leikatna ikai khomnaba utkibaga lonena desam gi thau puramba sing amadi CSO gi luchingba singda achamba khudol tamduna ikai khomnaba utki Lihat itu, hari itu sugi pandang si putro nana matang di hena yang guna ba musun hena education ni dalam sida maling umuri ba itu sida itu di dalam segi sistem situ, koi cana na masih cana masih sekolah ga, dalam masih hena apa macam amada guna ba koi guna jaga ni ada nama.
अनौब चाही लाकपगी हराव फोंदोकपदा कापथोरप नोंमै मरुना चाही नौरिबा एलांगबम थोइथोइगी कोकता पानबगी थौदोकपो यानिंगदब फोंदोकलदुना समुशंग खुलेम लेकाइदा लेबा ब्रिलियंट क्लब की कम्युनिटी हॉल दा वकत मिफम जथख्रे थौदो अदुगा मई लेनेना फमकिबो वकत मिफम अदुगा मई लेनेना समुशंग खुलेम लेकाइ मनिंग इमा इबेन चौखत थौरांग लुप की सेक्रेटरी सवाइजम ओंबी वरादाना हाई नोंमै कापथोकपगी हैनबी थुब मतमदा थादु अमदी चाही हौबगी नुमिता नोंमै कापथोकतुना हराव तयाम फोंदोकपदा फमुंगदा तुमदुना लेजबा पिकलिबा चाही नौरिबा एलांगबम थोइथोइगी मकोकत नोंमै मरुना पानबदगी हौजिक हॉस्पिटल दा लाइकन अदुना लेरिबा सिगी अवाबा कनाना पुगनी लोनेना थौदो असिदा चेनरिबा मियोदो अथुब मतमदा फागतनबा लमदम असिदा लेरिबा सीएसओ मयापाइबी क्लब अमदी मरी लेनबसिंगना होनमिनसी अमदी असिगुंबा थौदो असि मखा तानसु कनागुंबा मियोय अमतना तौबिगनु फोंदोखि हारिबा थौदो असि सही असिगी अहौबा नुमितकी नुंथिल पुंग मरी खरा हेलकपा मतमदा युमथक्तगे पाइसिलकपा माइकै खंगदबा नोंमै मरुना फामुंगदा तुमदुना लेबा चाही अमा मखा खक्ता ngairiba एलांगबम थोइथोइगी मकोकता पानबदगी थौदो हौजिक हौजिक दिउलालेंद लेबा लिटिल क्लिनिक हॉस्पिटल की आईसीयू दा लेकन अदुना लेरिबने हाइबा अंगांग असि लमदम असिदा हौखिबा चाही लिसिंग अनि कुलुमदगी मे हुमदगी चथरकलिबा लानसना मरम ओइना जिरीदगी लांजेलक्तुना चिंगांगबम लेरक्ता लेबा आरामबम इबेमचागी युमगी रेंट लेबा एलांगबम थोइबगी मचानुपानी हाइरि The Manipur Amateur Muay Thai Association Mamtana Senduna Association Nasig officials sing yauna Sanare Amadi National Award sing Taram Opagi Thorum among us Manipur Press Club Tapang Tokre Thorumadugi Manung Jenna Association Nasig no Bachahi listening Kuntaruki calendar Amusu Fonki Bakalunena Mangasuba National Muay Thai Championship 2025 ta Mana Laura Kraba Sanaroshin Team Official Amadi National Award the certificate Pit Naikai Kumnab Utke Taramadu Wankai Assembly Constituency MLA Thangzam Arun Kumar, Mamtagi President Dr. GM Rajan Ayangba, Mamtagi former President Dr. K.S. Kala, All Manipur Dalit Development Association Chief Administrator Konsam Rajendra, Mamtagi Vice President J.S. Sakhi Amasung, IEDAMTA President Mutum Churamanina Tobi Mitung Taramapu Amadia Kanaba, Mitung Nen Singh Oina Sarugyaki. Taramaduka Mailena MLA Thangzam Arun Kumar Hai, Muay Thai Hariba Masanasi, Lamda Masigi Sanari Kayana Pamna Sanaragni, Muay Thai Kaknatana Masika Manaba Martial Art Masana Singh Lamda Masigi Sanari Kayana Pamna Sanari Amadi, Minchit Kaya Purak Pangam Kray. Lamda Masigi Sanarosina Ipai Pusina Tambiran Bamasana Singh Dagi, Tamsimba Yaba techniques in Sijina Haiba Sisu Matautai. Mahakna Makata Duna Hai, Sanari Uringi Matamda, Oza Singh Bulum Naloba, Haibasi Kaupudraba Mani. Sanarosina Pabamui Ama Ureklaba Matamda, Mama Mapa, Oja Guru Singbo, Tati Tawina Taruidabani, Lamda Masigi Sanarikaya, Tauna Lay, Hona Bakali Adubum, Sanari Singh Yokat Pinaba Muika Lake Tabamadi. Association Singi Marakta Anitopi Hainabi Laibana, Sanari Singda Sukimatik Awabam Ohele. Sanakona Bagihira Masida di Association Ani Tokta Nabhona Biu, Masina Tungda Haurakliba Sanari Singda, Awaba Mayok Nagani, Masida Sunatana Sanari Sing, Ayambani Imu Manungi Sel Tungi Awaba Kaya, Mayok Nabana Ayambani. Mapalam da sanaba chet na buhon na bamatamda sa toksa singi awaba kaya masumayok na riya si gumba kaya si ako'y kuding na ngamba pangba yabang mating sing pang na buhon na minasi fongdoki. Incentive करते फंड में है जो मशीन यानी को लोगों तक की मशीन incentive जो काम करे फोर्ट हर एक चीज़ में मशीन ना indirectly जैसे increase भी कुछ standardization से कोई generation के जो काम था या मना family से यहाँ पर strong होना family से काम होगी तो कोई जो family से या मना family से हुआ family से Wangoi constituency ki manungda leiba tungan bakul tara tarukta leiba maitei amadi maitei pangal singna punchinduna semba loop oriba mayalambi development organization na Samuro High School da hangba relief camp ta cheng amadi chana thakna bagi polam kaya mating pangkre tingbang polam singa do loop asiki thongmi singna ngasi relief camp asida hakthingna tatuna pi kibani tingbang piba aduga Mari Lenana loop ki secretary MA Rahman Khan na haikibada mayalambi development organization na haukiba chahi kharagi mamangdagi health sector education sector yauna tungan bahiram kaya bo fakat hannaba thabak tawduna lakle masigi makha tarakpa oina la namaram oidna awaba taraba miyamda mateng pangbagi makha tarakpa oina ngasigi cheng amadi chanaba polam sing asi mateng pangbani makha tanasu loop ki maikidagi matam gi oiba mateng kaya miyamda pi ki gani haiki
छत्तीसगढ़ की सुकमा डिस्ट्रिक्ट अमदी थंगनबा बिजापुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम अनिदा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG गा ngasi खुथोकनबगी थौदोकता माओइस्ट 13 हाटख्रे माओइस्ट की सिक्योरिटी फोर्स का खुथोकनबगी थौदोक चाही सिगी अहानबनी ngasi अयुक पुंग 5 दगी जथखिबा खुथोकनबगी थौदोतुदा साउदर्न सुकमादा माओइस्ट 13 दुगा बिजापुरदना अनि हाटखिबनी सुकमादा हाटखिबा माओइस्टिंग अदुगी मनुंगदा कोंता एरिया कमिटी के सेक्रेटरी मांगदु यावरी हाइना सुकमा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण जवान हाइरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना माओइज्म लालहौ लोइसिनबगी डेडलाइन 2023 की मार्च था फाउबा टारगेट थमख्रबनी हौकिबा चाही 2025 दा स्टेट असिदा माओइस्ट 5 हेना हाटख्रबनी बांग्लादेश ता ललन इतिक तौबा हिंदू खोकोन दास कौबा म्योय अमा अथौबा खुलाइन थिंदुना अमदी मैथादना हाटख्रे चाही 50 सुरबा खोकोन चंद्र दास तमथिना फुरबा मतुंग पेट्रोल हाजिंदुना मैथाखिबनी पुलिसना फोंगदोरपगी मतुंग इना खोकोन दास कोनेश्वर यूनियन गी मनुंग चंबा तिलोय विलेज दगिनी क्यू बंगा बाजार फार्मेसी मोबाइल बैंकिंग बिजनेस तौबनी यूमसकसी नुमिदांग दुकान थोंग लोलब मतुंग ऑटो रिक्शा मयूमदा हलकपगी लंबीदा एटेकर सिंह अदुना दामुदिया शरियतपुर लंबीदा ऑटो रिक्शा अदु खामदुना मौंदे अटैक चथखिबनी महाग नेशनल ब्यूरो इंस्टीट्यूट दकादा लाइकनर मतुंग मसी लेखिदबनी हाइरी अरोबदा मरोपा अमोना मियामदा पिजरी खुनाय मबु चौखट लंबिदा पुरकपदा खोरेल खोरजै लांगलिबसिंगी थौदांग यामनु चावी हाइना MP डॉक्टर अंगोमजा बिमोल अकोजमना हाइख्रे पुकै लंगै लक्तगी सकनायबसिंगी वारी हाइना मिंथोनबा लाइक फोंबगी थोरम पांगथोख्रे थबक फंगनबा अमदि मिंचित फंगनबगिदमक लाइक तंबगी वाखलोन थादोक्सी हाइना देसांगी प्रेसिडेंट सोमोजिना फोंदोख्रे लुनिना छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी फोर्स का खुथोकनबदा माओइस्ट 13 सिरे इमेज फोटो पिजबा ngasi di matang sa losinjari meeting tabi lebsing खुरुमजरी